अस्सलाम वालेकुम एमएमआई दतुर में सिलसिला के पॉडकास्ट का तेरेन देवना एपिसोड हुरी हाबे फुना मरहबा तनमा मेरे संगत बे फुना हमें मौदूमात हिस्सा को द मुमकिन दानी हज के मैं दतुरा गुड़िगे तबे फुना बेनुमाना मुहिम मौदूमात हिस्सा को द मटका ಇವತ್ತು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಮಾಗನವತೆ ಗಾದರವಾದ ಮುಂಕೆನ್ ದಾಣಿ ಹಜ್ಜುಗೆ ತಜ್ರಿಬಾ ಗೆತರೆ ಇನ್ಸಾನ ಕೆತ್ತರಿಕಂ ಇತುರುವೆ ಅಖಲಾಗು ರೀತಿವಾನೆ ಗೊತ್ತ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನುನಕಿ ಹಮ ಬಯಕಂ ಹಾಮವಾ ಕೊತ್ತಕ ಗುಳಿಗ ತುಮಸ್ ಮೌದುಮಾತ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊದವೆ ತುಮಸ್ಗೆ ಕುರಾನ ಮೇಗೆ ತುರು ಹಜ್ಜುಗೆ ದುವಸರು ಕೆಂಬು ಮಾದಿ ಹಿನಿ ಕಂಕಂ ಗ ಇಸ್ರಾಫು ನುಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮ ಹಜ್ಜುಗ එකකු අනෙකක එහිතරමුගේ මුහිමකමක මවදුමත වෙස්ත බෙකුණ හම හිස්සා කොල්ද මුන්කෙන් දාන මිකංගම ගොලගතුන් itu tafsir हिस्सा කොල්ද මට කරගොඩ එකුමි බැවඩා ගන්නවනේ හජ් කෝපරේෂන් के चेयरमैन الشيخ محمد رشيد ابراهيم ربنا مرحبا يا تجا مرحبا شكرا ادم من ام ما دتر تجار من دارغا حجගේ මේ දතුරකි මෙන්න මබ්රූර් හජ් දිබේන මග පාසේ දුමට්ට කකුල වෙන මසකෙත් කදවමෙන් ගුළුන්ත බට්ටන් කුරාන කොටක තෆ්සීර් තව මෙතන හිස්සා කරමු උනිතන් ආනි හජ්ජුගේ මේ උන්ත හජ්ජු දතුරකේ හැම කැමස් පස්සේ දතුර එන්නෝනේ උන්දකු දතුරකේ එම උන්දකු දතුරකේ සබුන් ඉන්සානාගේ මේ කෙත්තරිකම මේ දතුර මේකම හජ්ජු කලකම ගුලේ කොටකේ කොබෑ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد لبيتهن تري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدمي أقولنا مهار من كلمة لني حج موسم أقول من ترين حج ودان بيفلو مهار ميواني حج ودات مرتقى وريها كمان همجيف حج كوپریشن فرات مهار وني حج دهراج حجاجينا دبنجه وريها خدمت के इंतज़ाम तक मक्का का हम जीफ अदि माले के उसे कंगंदनी हम जी हम देहं कम में हज फुरमो कुरीगा अगुर में हज तैयार उमा बतूं वरम हम कंत तक और में कंत तक और में तैयार बंजे एक तरीका एक कम में हारो और में ना मी दतुर तैयार वार इंगेंज है ने मी खमकी की हावरे खमक हज की هذا شك وسنة قطعة حج كي إسلام دين وركنه مهم ركنه مي ركنه كي مي كت قرآن الله سبحانه وتعالى وحي كرواه قطعة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذا حج واجب يعني فرض يعني كما قردان كان اللي بيجمع وامي هنا إما حج كلمة ميلاني كما قردان كان اللي بيجمع وامي هون إبامي هون حج اليوم حجك मी दतुरुग तेरेगा हज्जुग में अलकम तेरेगा उलेरुगा वरगिना कंकम आकुर मतवान एक तेरेगा मक्का गा दिमावा बै कंकम हुन्नाने अधि हमें याकुगा मशायर तोगा वरगिना कंकम आकुर मतवान एगो तुम हज्जुग अलकम की एगम वरगिना तजरिबा तक हज्जु कुरामी है लिबिगन दाने कमे वरगिना फिलाल तक लिबिगन दाने कमे एक तेरेगा वरम मुहिम कमे गई खेत्तेरिकम आदि केतरिकम की आर्गुमेंट इस्लाम दीन को वरबड़ा एकम बार अलु बाफा कमे आदि केतरिकम की मैं रसूलुन्ना नबींगे सिफले एम एकंगे आर्गुमेंट इंसानों की बैगा आदि खास होते ग मुस्लिमों की बैगा हुनन जहेन कमे आर्गुमेंट मी दतुरुगा उले इरुगा आर्गुमेंट केतरिकम मी बातु के रंगल सिफतकुं वरगिना कंतत के दसुगिंदाना आदि केतरी वांग आर्गुमेंट जहे मी हुना को उले रुगा और मदिमावा कंत तहुगा केतरी वां दस्कोगे आर्गुमेंट मी हुंगे तेरे उलेवेनी गिना वर गिना आददे के बैका आर्गुमेंट में कुल मतवनी मक्का के भी मुगवस अदि मशायर तहुगस और में मिस्किता हरम फलो वडांग उलवारुगा तवाफ करो मकान कम वडांग उलवारुस और में ना कुल मतवनी तफात कौम तहुगे तफात में हूँ मिजाज उस्तफात वाना है ना सालगुन में बलम वाने हुरी हम कि सालगुन में फदा अलगुन हम अखु मुस्लिम अखुन्ना उख्तुंगई हम अलगुन में हितो गएंगे बस मिया का देते रहेगा बस खा नफरतें और अगेन वाना दिमावा बस का में बस मिया का रुलियास के वाना वरक खेतेरी कमाए को दिमावा कम में कमें एकंकन तहम्मुल करें जेने ये अलगुन में दतुर गली बंजे वरा मुहिम फिलावले
adi khasa ko teg algon men hajju gal kom terega mashair to golerus awonna mikan kama kurimatiwane mikan kama ga hamal gon men huma wara ketteri kama ko ga ekan kan tahammul korenje den hamma haso den ketteri kam ga waha dakkar mi adi awme mashair ta kha tantra goleru ka sadi mi makka ga uleru ka wara kodi wanda ko ta khai ba kurimative home ka sama wara ba bo wane hajju gal kam ga terega hi ga um ta ko mi hu makka ga har ka ter mundar edimma wa kodi wanda ko ta kekkuru muhim wani kibegento haqiqatuga wara muhim kame e ketteri wang e beje kunis den fadan e algona muslimun ga hunnan je sife algona me kurimatla alkoma ki mi algona mi dani wara bod ummidek wara matiwer ummidek wara gildo sande mase kogen ekamattaka laari ekkogen miha ruhani gotunna nafsani gotun huriha gotun tayyar wegen algona me alkoma dani dairu algona niyataki algona emburi anne ranu komme miha kiwes mammage bandu mufammi dosfada tahiru miha gi gotugam أي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القرآن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة مبرور حجك سورك في واحد جزاء نوي مبرور حجك على من دمر تكا ورجينا كانت تكا كتير وانجه كودي كانت تكا كيا فعلون من إبس كمه كتير كان كل لاجن وان هوريها كم كتير وانجه كتير كم كسببون على من حقيقة تكا مبرور حج اللي بمك فرصة اللي بكمدني eketeri kan nekkom baana algomenna algomen du beenun kore dan kom fada gotekes du da ki awdan beenun utka beenun kore vechen ma sei eguta beenun koggem wane cheno du lugu ma cha algomen control onnan jehena ema eketeri kan nekkom baana ma kit kudi kan taw ges ke nukore jikom baana ma ekan hinga dan bodu kamaka vegen da eruga hajju ka vegen midani ega Allah SWT kit Quran wahi kurwa fagotuga emihi ge dulun hadihuturu basta nubune adi emihi amal takun yanuda faafe karagane kaade bes khala amaden nuko rangol gotuga taqwar solih mihi ge gotuga iman ter kama akuga ena alukan kofikam banama ena e mabrur hajj ka begendani ekamako egotuga ena deme nuhurman ena මෙදවරන් වෙදාන සවබෙන් ඒ යන කෙත්තරිකන් කොට වෙච්චකම වනවා එම කෙත්තරිකම කේ වරම් මුහිමකම කිතම කුඩ කම ගස් කෙත්තරි නොවේ හිඟිජකම වනවා ඒ බොඩෝකින් හිඟාදා mi masharatu ko teren adi hajju ke mi alkhanta am kam ko teren sawi kuruma tawaf kurunge bahimene mikan kan haso de tawaf ko masayu kum ga teren ko ba to dibene emme bodu mi tarbiyata ke hom ade shakkene hajju mi onnani tawaf kurma sa'i kurma adi mashair tahu galun tiberuga ada korenje namadu galu kan ada kurma adi hamaya ko zikur kurma dua kurma tasbih kiyuma mikan kam yonnani nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kura fonnani khudu anni manasikakum tibami hum hajju galu kan timan kale fanari hun libigannash egwane ki timan kale fan kuravi gotan hajju galu kan kurash evi margun foto ರಾಜ್ಯಂಗ್ algonum furagen midani hajj kuran dairu algon men am gotega me kurani tamattu hajj kuraru gam fortam algon men umra me kurani umra ko ganti befa hajj mahun abwanadu algon men mi hajj ne kanani midani me minaya te minay arafatun aneka arafat dos nimma fas me aneka san minay algon men muzdalifa kadatu ko mennani ema egotu ada kurave alukame me hajju alukamaki ade me hajjuge alukamuge mashayib tuga algon dostan heda kuramun dairuga algon men me hajjuge alukama mashayira dimu kuri algon futta hajjuge me to hajjuge kuri ada kurenje tamattu hajju tawaf e tawaf e mfurta algon kura tawaf e algon kiafa tawaf alqudumis e tawaf ga algon men uleruga algon men waragina bayaka ekkum tawaf kurveni egetere anham firihen huri ame ekkum uleni den waram madumatir kamaku wara hamihimen kamaku ada kurenje alkamengi algon terega hurihami hunnaki duniya tantanung asle mi hun emmenaki em misajege mi hunno
bay mihun tiben tan kola harukaj ko ule mihun sem algun men divhinge misaj gun kam e maduma tirikan e maduma tirikan algun men dakka den jehene tawaf ko leru hama himen kama maduma tirikama ke bes mi ka onda gunu ko mihun tibeni jehi fitifa hen masruli asken wan hitange bes ka nafraten asken wan algun mitibi hazira mitibi allah hazrata algun mi kiyani wes niyagatma fa labbaik allahumma لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تمام من الله دعوت إجابة دي تمام من حاضر الجامع حاضر الله أقول من أبدوس هتقول نما تبينا متبي الله حضرتك كتم بجنة متبي هم أقول إم احترام كرا ملوبي وإم قدر كرا فراتو كوري فلو ماتي أقول تبين أقول كنت تنادا كرا من دارو أقول من بركي من تيروانجين أقول فراتو بس كهني يدوي كمان هنجاعن مان إغوتو أقول طواف كرا من دا إروغا أقول من الله تنون جه دنون تدنون كهذا نتاعن مان بس كمان أقول عميل نفس إسكورن جه إفوغا أقول من عبد الله أدي أقول من أحمد ترينا تماغ ميهنا أقول من قومك ميهنا أدي مها مسلم أقول من هندان كورن جه دعاء كورن جه إيه بارم مهم وقتين إيه الله الدعاء دنومغا الله غفور غاري هو أقول من طواف كرام ميداني طواف كرام مع النبي صلى الله عليه وسلم تكتب قطوة طواف كرام ميداني رجع وركيا من ترك معك مدبا ترك معك خشوع ترك معك أقول من طواف كرام ماني طواف كي نماد طواف جا واحد كم هدك بيكم قابي اسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرامي طواف كي نماد كي إما إيه وضوء النجين مدبا تروان جين أقول من فرض نماد هذا كره سأقول منك كم واحد كان ودك بس واحد كان ودك أما يمكن الله دانون جه دنون مدانوني تسبيح هذه كر عليك هم إيقتون أرجومنا طواف قسمي نماذج إيقتون أرجومن جه هيتوك بابا إكمكو واحد دكون أرجومنا كم باكون واحد دكون هدا إكمكو سين نماذج أي ولو قال لي جكم بانا أرجومن جه ولو كرا ولو نكوش طواف صحين وان إما أي طواف كرمجا ورب بڑا سمال كون ديم وان مدماتير كما خشوع تركما تواضع تركما يكوغا الله كتم بهورجن هم هنا عندكونكم مدما تركما يكوغا طواف كرمون جنديو هم بحجوجا كنت قلت لهم مهم كانت مي عرفاتوغا تبو عرفاتوغا مي تبي وقت هيدا كورايغا مي اتنوغا تبي روغا عرفات بيموغا هيدا كورا وقتوغا نفسوغا كتركما كوباتو كورا ناس كورا سركي هذا شك بسني اول من عرفات وتبير عام وقتك دماغ يعني هون موسما ورا ما تفارق فيني كود دماغ ده هنا بس جنان هم دماغ يعني هون موسما أرجو منك هونك ككرن داتيباي هم ما هون موسم هون وائروغا داهل لان عندكو وان ورجين عندكو تكبان ميهم ورجين وان بينهم وركا بينهم هايچه بوي مشاكل تتكن نودي بينغا دان هنا بس أقول من حج كوبريشن فراتون أقول من حجاج إن فرجنا خدمتك هنا نفح كفة هنا ما يسألون بسنام واني هم كان دماغ واقع تكون أقول من بينهم وخدمتنا ندبي سينغان إكما كو إكان كم كتير وانجهين هم أكو أقول منا إتنوك أولي إتا قومك ميهون أسرع ميولني إتا مليون ميهون على أوليرو أقول منا كا بينهم هاورك جاگه بسمت بين كان هندان كرمان هنا ما يسألون من هم सरकार फरातों में हज कोऑपरेशन फरातों में वाणी बार रंगला खंक इंतजाम को फालगुन में हज्जाज इन फसेह वाणे है गोतक हुरिया कम इंतजाम कुरे फणे है नमे समा खमकी अलगुन में ना फह अंतिमा वागत को हम अलगुन में इंतजाम करा गोता खिलाफस कम दिमाग दान कम एमा मिहार सुर अलगुन तिम वाणे एकम बस तैयार होगी कम दिमाग जिया एकम बस केते वा आदे अलगुन में ना तफात एक वत्तर के मीहूं एक कुलाग में हूँ खालू में हूँ ना दम में हूँ ना मिजाज को तफात में हूँ ना एम्मे ना को में उन्हें ओले इरुगा अगु मैंने वारगिन कांत तक के 10 वेगंदाने केत्तेरिवान 10 वेगंदाने में हूँ ना को उलेन 10 वेगंदाने अधि हमें आको अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानु हद्दाफनी की एगोत का नूं का तफात गोइगोत तफात सिफा का अधि मिजाज उस तफात का बाय में हूँ ना की रुड़ी का में हूँ बाय में हूँ ना की केत्तेरी कम हद्दुफाना आती में एन मस मिहुरिया में हुन्ना को उलेर अलगुन में 10 कुरम वाण में हुन्ना को
ule mujtamaiga gina mihun kaiku ule uga algomen ulen biki hinekkan mi tanun algomen wargen fidaw televigen dan ei tafaatu mihun ule gue fernima algomen baikan kam hinghamanu jehen bai mihun dakka mihun ulun hunna gota hinghamanu jehen dakka wahataka hinghamanu jehen hennames awul me hama e huri hakama ka ketterigen algomen hivvar koren jehene evveska hada ne deve kamen algomen faratun vianu dinuma e bunave bahike so algomen hajju batil wedan kurave kamege so algomen hajju batil wedan hama me heve me kankama warabada samalwe me tibemwane ade filawul talibigan namane egen libe filawul tawga algomen emburi as qawmu goleruga ismi hona goleruga algomen de dasvi filawul tawga aliga algomen wane algomen ulun ragala battan kura den komme ka sama ketteri kama nafsu tarbiyatu kurmuke muhimmu kan mi hajjuga waram muhimmu miya ekiga insani hamham ka insanunge meduga onne tafatu kuru nekkam warabuda hama waru kame mi hajjugi alkama kirisema ihuram banumun insanunge meduga mi wa duniyavi tafatu ta netige midani mi kiheneba ade waram muhimmu wahake ma istividalwi ei algono mi hajj darmede rasaskadunna raisunna wazirunna emme nikameti mihunna emme aadaagi mihunna midani dairuga e bimuga algon tiberuga e tibe timuga algon tereng algon men gawmug mihun tibata go salgon men bes tafate no hunnane tafate no kure emme tibani evvatterge horiha firihun tibani hudkulage harame hiram foshe andelafa hiram foshe gagalaga anghem befnes tibawani waran aadaagi hedun alugage hiram hedun alugage mihunge lotaka kala mi ondagunuwa kala taratar jaha ganage nudaka aadaage kulege aadaage hedumeka angem befres tibawani wara rakkatir kamako tibawani ema egen anga deni algonmen tere guri hamhamakan wakimi ko molonunkan algonmenna ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kunna de qur'an algonmenna engi fa gotuga algona emmenna ki hamhamabe horiha adam darinna ki hamhamabe hame kane mehunge tafatuwa kamaki taqwa irkam onna tafatume taqwa irkamaki algomenna fenne chenno ei emehe hita golfunna kame henna mas taqwa irkam mehe kiwa hunna komanya ena amal takum mas takka dene ne ki taqwa ir solih ragal mehe ka ena nuba amal takka arenu gannan he amal takuran hen komanya la fenna mehe ka fenna ta ragal mule mehe ka ekam ko ham mehe kola fana ta ragal mehe kuna dekkige mes එනොත තකවා විරකන් එනගේ හිතුක ඔන්න එච්චක හිතෙන් අල්ගොමන් කරන ෆනේ අල්ලාහ් අයන දෙතරේ ගොන්න කමෙන් කමකි එහෙම අල්ගොමන් මායිකන් දෙනෝඩිග මානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අල්ගොමන් කන් නෑගෙන මෙන්න මේකි මා මේකම් මෙන්න මේකි දෙරමි එකම අල්ලාහ් දෙනෝඩිග මානේ එහෙම අත්තක් මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කර තකවා හා හුනා තකවා විරකන් වනේ මිතාගේ හදීස් කරවා මේ ඉෂාරා කරවනේ එහෙම ඒකි ෆෙන්නේ චෙන්නෝ අල්ගොමන් නක අල්ලාහ් දෙනෝඩිග මානේ තෙන් ඒනේ engene enega hori iman terkam ka taqwa kamekam ema egotuga algonmen hori hami humes mi efada alkamega uleruga taqwa vel solih rangol be egotuga algon uleve to banamman na komga sama horiha insanun naki alkom gatere fennani mi hama be egotuga jadi ta kore mehma mi adiwara muhim kam kanne am wahadakka na ada alien wada mi nasti tafat ta adde koram ve sagomna mi hajju kalkom te fidaw te ke tiben ema nasti tafat ka adde koram hajju kalkom mi de message ki ko bato ade hama algon men na fene algon menge mi gawmge mi hungos tibetanu gasma jehigen honatan ko tibetan algon men wara tafat pe misalaka algon men no sege wa kum waadaka tabbe kolen egotun den algon men kole ki tafat kole ade anebbe ki dommi anebbe ki algon men tan kole khalomi eka mi huriha mi hunge bes etanu ge tiberuge emmenna ki ham ekech algon men ekan ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge haya progoni dakwa bilal fana ki habashi afratma ale al bekal de faun asmini omi ekale fana ki ei ashabe tun terege arahun ni befle ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam lo bifulwa befle miede salgomen e befle go ag dakar algomen ege asar khura befle ngai e khula go tun algomen e kulenno e dommi huna wala tafatwan enno islam dinu gane te tafat islam dinu ga tafatwa hame kan te taqwa kan e allah dinu ga bakame ema e hama kan algomen islam dinu ga huri hatan ges
hajjuge mi alokam algomenna ekan arafat bimunna minaya mitantaga musdalifa gare kurmuga ya kan kurar algomenna e hama kam kanigen dan deham e ak algomen e oleru algomen visnaman algomen kari miho kamakan edjikam wana algomen koddeve kam vejja kam kodde miswana waran he kam ngi waran algomen e algomen faratum ehem mi kan algomen kodde edjikam wana e tab gina guna sawab take lebgen da kam fada algomen ga eriti namuna algomen hama dakka denjel mi ehiterum ge wahaka ishara kuravim ma ehiterum akhlaw katerenge to mi hajju katerega mi eki kala mi eba badimi hum se botibe umurun duwas fi mi hum se botibe hema badimi hunna umurun duwas fi mi hunnan ehiterum kiki ha muhim khameba evis sawar algon islam din evis kamene do kullaf engat furiha kama bara furihama dinen algon dinaki Allah subhanahu wa ta'ala ni din furiham karva man nabiy sallallahu alaihi wasallam sorgodati din furiham kurama faw ema furiha kama furiham efa awlan diinuga algomen bodoti mi huna muskolina nikametinna palimi huna kodakudinna ihtiram kon ogati rawaan gota huriha chebuna difa man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith wala takun inge huriha ka man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith wala gowe man lam yarham saghirana wa lam yaqir kabirana falaysa minna aharmen tereng aharmen kodakudinna ogati no aharmenge muskolina aharmen bodoti mi huna muskolina ihtiram no korami haki aharmen terem wa mi ma ke man nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatu terem wa mi hen none ki efada akhlagen mi he ekale fanuge ummatan respect kurum kashiga wa mi hen none ema algun me hen ole iruga algun fenna eki gaum tawge me nos tanna me ho pakistan me he afrika misal ka nigeria me ho algun tafat ko gen algun me kam divese ke ne ke tafat ko gen algun me misal ka fakhana dar algo mena khasa fakhana tak nonan arfatuge mms pen qurane mms fakhana tak dan dekum sarhad gole mi hu etana ka dan ekamko ahin sarhad kum sama mi hakatu dan ta as algona mitiveni fakhana banna kyuje algon menge kum mi ge kotri fakhana hore dahagrit ko saaf ko huna danta bitanta mi muriha mi hote billion mi hu arawle tanta hunani ke jit ko senno saaf ko mi hunti ben henno se saaf no kurave on gabul ko genno an hori algon menge gon ko tar se hunan jene ekam kam kettir ban je ruliyas kenno an mi hek fa khana nikun er faadi ghadi ko horda ruliyas kenno an wad amil de saaf ko lafas ben ko linje mi riti sifa hunan jene ei algon men divesen no ko besa de hen mi mi ko bes algon men kam ei algon men akhe muslim akhe ei ema egen hunan jene abades algon men ta oler goitang algon men kon dasko ge ngas algon men terega eriti sifatan algon men jehene faturamis nu ham mi turung ama mi islam dinu kamara boda barora khame mi israf nukhuma mudada rakkater mo makiwes tartun de mi hajju ge mi mai datra me pashairo ga mi kam ga wa khas kom sa ishare kollo muhim wan ma hajju ge do sor kem boy ma di israf kem boy mo ga israf nukhuma ki ham muhim kam den nabi ham fembe nukhuma ga yasadi israf nukhuma adre algon men na mi tajriba gali algon samara badan enge kori ge saun ko suri tane vima algon enge kori zamanu ga kankan hori go algon handange bhu algon em kori zamanu hajj go solne ruga mihar me honu ko ta faahana ta kasen hore fem vesli be kan hore algon faahana darus dani kom stakura gan kanuniya dalugan ka fem foten ala lage gos mi kone da afna algon ge mati gonna file baba एक मच्छं हरा ए बालगन का हमें कलो हाजा को ए फेन गेंदा फेन टकोरा हम दो लाग साफ लाग निकुलना दें ए तनुगा मेहिता का अच्छी तंगुलेन मा दकार मी फकुरस करना इनस मी एरो हगी के गो देखो मेद हेन नो मेद वरा साफ तायर को मी हमने फाहन तक अच्छी हिदी साफ तायर को मी हमने तो एमा ए वरा तफात एरा मिहारा वरा बरतन तफात then ekan kama saul man kama jehe barabara ketteri wan hendi ma bahuri ha kama gaul man jehe nama ketteri kama ko ga emmen me eggotega emmena ko muamalat kurveto agon man abate salamwan අනතු හම මර මුහිම්ම වාහක තකෙමි අදිරවාද වුනේ හිතරි කම අඛදා ගාද ඉස්රාෆ් නුකුරුමා ඉන්සානු මෙදුක හම හම කම ඉස්රාෆ් වාද කරවල් මන් වරෆසෙන් කුරවේ කමෙන් me mehar feng tangkol mehar libe rangalan libe ei feng me bulu kurasha de kan feng ma libe
تها فين الصدوق الله فردان هم يكوا تكنوني دايم يقولون رب الإسراف يعني حقيقة الله رب النعمة يعني النعمة إسراف كرمكي أي نعمة الشكر كرم بدل كفر يعني الله سبحانه وتعالى روح يرجع كمان نوعي كي إسراف كرم الله حديث الله سبحانه وتعالى في القرآن وعلى القرآن إن الله لا يحب المسرفين إسراف كرام عندك الله لو بيرجع نوعي إما الله لو بيرجع نوعي ميه كي أي بس ميه نو الله لو بيرجع واني إله روح يرجع وقتهم ولا ميه كيوم جايا بويم جايا أدي هني هن كم جاس إبس كم جاي إسراف كرم كي إسلام دين قرنا كمان Siapa mami waktu sama mai kimi jeni man khabaton ni mawada wamu au mega hajjaji na debar mistiki adi hajjaji na ulun hama danwani tia lobeti akhunna waqtuna ki wara nasib rangalo baike duniye kankolo thoge eta hasta million mihune muslimun terega emai bima tiunga nasib nolibi tibi mihune kama edi tibi ميد الله سبحانه وتعالى ميونيتي بيفرنا فرصة فهيك الدواف إما إكمن الله حمدك وشكرك إكن واحدك وزنك جن ما بيما بدان لوفا يروجا مي ألوكان إما فريهم أداكو غتوك أداكو ريتو كم بيفلكس دنيا بي كان كما مرا بدن إكيبا بيجن مي ألوكما سماعة كن دواجن أولوفاش أخلاقي غتون كم ميهكيس ريبتي أخلاق بريك بيتو مسك كورفاش كوتك بس زواب كرما بواتي بس كم كربان وانا أقول من الفني أقول من راجع ميوله سياسي وتم ناتفاتو كتوم أقول من وتر واحد تكا ميسمي هنگا برابه بارك جنا كنت تكيب كربه ميكان كان هم كربه مي هنگا تريغا بمي مفار حجز ودان فان فارق إبه فلنا سال دانو واحد كي مي حساب فتيك كوتا دواش إكاله بس كم دين ميفا هوغا تبه فلنا حج ودانو بس بيفلكون كورب واشة أدي أزم كندالو واشة تمنى فراتون بس كهلا ميه كان عندكوا واكهلا ميه أبرا هتروا واكهلا ميه شرفة كلون اللي بيكهلا بس كهلا كم الله رهود جنوا بس كم تمنى فراتون إما بيموجا ويكانوا دينا ما تمنى الله رهود جنوا وتشة ما النبي صلى الله عليه وسلم دكّي وتشة تمنى ألوكم كان تذكراني حج ألوكم جرات كريه تمنى فريهم قرآن ما تمنى اللي بفوري كردان كم كقابلية تنكري منبركم كورون هارا قال تمنى حج ألوكم هذا قرآن ما تمنى جرات كريه أمبري أناني مما كمدو مفيد طاهر ميه كتوجي أناني هذا مهم وافر تكتي حسا خود في كتري كما عمل نفس تربية أنكور مقادي حجوك ما تندو السرق أو من قولن تك قولن تبتن قولن جينا قطع قولن تو وارا مهم وافر تكتي حسا خود كما تبغى وارا بدر شغل ده هذا وقت بيفونا هم مي بودكاست كمي شو كمي حسا خودي حجوك تجربة كتير إنسانون كتير كان يطلع كلام هذا أخلاق وريتي ما قطع قولن تو شاور معلومات كان حسا خود من كم أمي تخونا بسلام عليكم